nada tamo, nemojte da se sekirate. Evo ja ću svuda u Evropu putovati u ekonomskoj klasi. I nemojte da izigravate istražne organe. Istovremeno, vlada Srbije nije kozačka skupština. Danas vas rušim ili ne živim. To je za mene nemačka metafizika. Pitajte 92 sve staje. Dobro večer, gledajte emisiju Debate, ja sam Ivana Konstantinović. Proteklog vikenda u Zagrebu je održana gej parada. 2 nedelje pre toga u Splitu je održana gej parada u kojoj je bilo incidenata. Takođe ove subote u Beču i u Sofiji je održana gej parada koja je protekla bez incidenata, a negde tačno ovog juna je tačno 10 godina od kada je u Srbiji prvi put pokušala da se organizuje gej parada. Posle toga 2010. imali smo gej paradu koje je pratilo brutalno nasilje na ulici, te u ovoj emisiji pričamo da li je Srbija i ceo ovaj region spreman da održi gej paradu. O tome večeras razgovaramo sa Jelenom Karleušom, pevačicom. Dobroveče i hvala što ste došli. Sa Jovanom Marićem, potpredsednikom Nove Srbije. Dobroveče i hvala što ste sa nama. Sa nama je i Marko Karadžić, komesar LDP-a za ljudska prava. Dobroveče. I Aleksandar Martinović, poslanik Srpske radikalne stranke. Dobroveče i hvala što ste došli. Pre nego što počnemo ovu emisiju, da vidimo kako je to izgledalo 10 godina ranije u Beogradu i kako je to izgledalo 10.10.2010. u glavnom gradu. Prvi pokušaj održavanja gej parade u Beogradu 30. juna 2001. završio se brutalnim nasiljem, isto kao i 2010. 2001. navijači i desničari na Trgu Republike u Beogradu napravili su nerede i onemogućili održavanje parade. Među onima koji su na Trg Republike došli kako bi sprečili namjerno održavanje gej parade bio je i sveštenik Srpske pravoslavne crkve Žarko Gavrilović. Tokom nereda u Beogradu povređeno je 7 policajaca i 7 građana, a iz organizacije kampanja protiv homofobije javljeno je da je povređeno i do 40 ljudi. 2 policajca su teže povređena, privedeno je 32 ljudi, od kojih 6 maloletnih. Drugo održavanje parade ponosa u Beogradu najavljivano je 2004. ali tada nije održana. 2009. ponovo je najavljeno održavanje parade ponosa 20. septembra. Najava održavanja parade izazvala je reakcije nacionalističkih grupa i povećala nasilje prema LGBT osobama, kao i osobama za koje se smatra da su LGBT. Nakon sve većih pretnji i najava nasilja, država je tražila da se manifestacija premesti na prostor ispred Palate Srbije, što organizatori smatraju zabranom održavanja skupa. Umeđu vremenu, predsjednik Srbije primio je predstavnike gej udruženja 30. juna 2010. Tačno 9 godina posle brutalnog rasturanja prve gej parade, gej zajednica dobila je od šefa države podršku za održavanje povorke. 10. oktobra 2010. u Beogradu je održana parada ponosa pod nazivom Da šetamo zajedno, u kojoj je bilo oko 500 učesnika. Posle šetnje koju su od samog početka pratili sukobi policije i protivnika parade, održana je žurka u zgradi SKC-a. Posle žurke policija je počela da svojim vozilima razvozi učesnike gej parade do sigurnih odredišta. Sve oko maršrute gej parade koju je obezbeđivala policija izgledalo je kao ratna zona. Huligani su rešili da po svaku cenu spreče održavanje parade, te su se sa policijom sukobljavali u celom centru grada. Više od 140 ljudi povređeno je u neredima, 124 policajca i 17 demonstranata. Privedeno je 207 ljudi, a u pritvoru je zadržano njih 100 zbog nasilničkog ponašanja i krađa. U centru Beograda pričinjena je ozbiljna materijalna šteta, uništeno je i oštećeno 11 policijskih vozila. Gledajte emisiju Debata o tome da li je u Srbiji i u celom regionu moguće organizovati jednu mirnu gej paradu. Pre toga videli smo kako je to izgledalo u Beogradu 2001. i kako je izgledalo 2010. Gospodine Karadžiću, kakav vam je bio utisak dok ste gledali snimke brutalnog nasilja na ulicama Beograda? Kao i svakom normalnom čoveku imate gađenje i nerazumevanje prema svim onim ljudima koji pokušavaju svoje stavove da nametnu nasilje, mislim. Nepoštovanje zakona, promovisanje nekih vrednosti koje nisu svojstvene demokratskom društvu i dovele su nas u ovakvu situaciju da mi godinama, mesecima trošimo vreme objašnjavajući da ono što je već zakonom obezbeđeno u stvari normalno, prihvatljivo i poželjno za ovo društvo. Jer zaštita jedne manjinske grupe znači zaštita sistema vrednosti, države, zakona koja omogućava da napokon počnemo da živimo kao ljudi. Jelena, vi ste posle te gej parade napisali jednu kolumnu i kako vi vidite te ljude, te huligane koji su ovu gej paradu pokušali da sruše?
Pa kao posljedicu lošeg društva, jednog trulog društva koje je odgovorno između ostalog lošeg rukovodstva ove države, loše prošlosti, trule prošlosti. Smatram da smo mi kao nova generacija koju i ja pripadam na neki način osuđene ljudima koji su nas vodili godinama unazad u jednom neznanju. Živjeli smo van nekih moralnih odredbi šta je dobro, šta je ljudski, šta nije dobro. Kao narod živimo u neznanju šta znači uopšte LGBT, šta to znači, mi čak i ne znamo, a osuđujemo. I ova emisija je upravo dobra da mi kao javne ličnosti, ovde političari koji sede, upravo objasne narodu koji je kao neispisano parče papira šta u stvari sve to znači i čemu Parada ponosa služi i zašto treba da postoji. A zgađena sam slikama koje smo videli, napisala sam kolumnu koja je izazvala veliki potres i polemisalo se o tome mesecima i mesecima i zbog toga sam ja večeras i ovde, baš zato što u poslednje vreme me više zovu političke emisije nego muzičke, zato što je očigledno ta kolumna napravila jedan dobar odjek i znači da ja kao javna ličnost imam neki moral i neki obraz i ipak govorim nešto što većina ovog naroda želi da čuje. Naravno da osuđujem i mislim da sa ovakvim huliganom, sa ovakvim, ne znam kako da ih nazovem, kriminogenim organizacijama, dripcima koji tuku žene i one koji su... Pa niste baš ni štedeli reči ni o kolumni o njima? Pa ne, nisam. Čak sam upotrebila jezik koji oni mogu da razumeju da bi me na pravi način razumeli. Mislim da država treba da se vrlo, vrlo radikalno izbori sa ovakvom bandom, da se zakon izbori sa njima, da jednom kad im se rebne dobra kazna, da im više nikad ne padne na pamet, da se obračunavaju sa ljudima koji su rođeni drugačiji. Dobar šlagvort za gospodina Marića. Gospodine Mariću, šta je to što ljude uznemirava kod pripadnika LGBT zajednice? Zbog čega se na neki način građani Srbije ili makar jedan deo građana Srbije njih toliko boji ili ih oni frustriraju da imaju potrebu da se s njima obračunaju i fizičkim nasiljem? Odgovorit ću vam na to pitanje, ali hvala gospođi Jeleni koja mi je dala šansu i ja pretpostavljam da ću imati dovoljno vremena u ovoj emisiji da nestručnoj javnosti izvučemo je iz neznanja, kako je malo pre rečeno. Ja nikad ne kažem, naravno, Parada ponosa, nego povorka homoseksualno orijentisanih osoba. A zašto? Nema potrebe da objašnjavam. U čemu je tu kvaka? Što nije uvredljivo. Naravno, povorka... Ne kažete to u pežorativnom smislu. Ne, tamam posla, jer ne mislim ni da je to Parada, ne znam tačno kako se Parada definiše po Ujakliji, a ponos po najmanje, jer ja sam ovde u dvostrukoj ulozi, pretpostavljam. Jedna je što sam potpredsednik jedne stranke koja je bila protiv povorke homoseksualno orijentisanih osoba. S druge strane sam profesor medicinskog fakulteta, pisac službenika koji je radio sa tom populacijom, su to bili moji pacijenti, ne pacijenti sa idejom da promene seksualnu orijentaciju ili preferenciju, kako se to kaže, nego što imaju u 40. i 50. godini problem sa potencijom, kao i svaki muškarac koji može da ima, sa depresijom i tako dalje. Sa depresijom i tako dalje. Šta je problem? Problem je egzibicionizam. Potencija sa seksualnim opredeljenjem. Don't mix frogs and grandmothers, što bi Vuk Drašković rekao, molim vas, kao lekar morate da pravite razliku. Naravno, ja govorim o... Dozvoljavamo, ali narod sluša pa da ih ne držite u zabludi. Problem potencije ima, naravno... Nema veze sa seksualnim opredeljenjem. Naravno da nema veze, pa zato sam to i rekao, kao što ima depresiju kada bude u 50. godini. I seksualno opredeljenje ne može da se promeni nijednog psihijatra. Zbog čega se ljudi u Srbiji, zbog čega smo videli onu masu huligana kojima smetaju homoseksualci, ljudi koji nisu nikome naudili, niti su imali nameru nikom da naude time što su hteli da održe povorku ponosa. Imao sam ja veliko osjećanje gađenja kada vidim nasilje na ulicama. Naravno, to je, lepo je gospodin Karadžić rekao, otprilike kao svaki normalan čovek to ne može da gleda. I to je, hvala Bogu, tako. I to nikada niko neće promovisati nasilje. Nijedna, pretpostavljena politička stranka i tako dalje. Gde je ovde problem? Pogotovo šef neke stranke. Naravno, problem je ovde u nečemu što ja nazivam egzibicionizam. Što ja nazivam upravo pokazivanje nečega što su mnogi
čak i političari koji bi trebalo da podržavaju rekli to je stvar u 4 zida A šta će da se bude orijentacija. kad se to pokaže? Mislim, šta je Pazite, opasnost, opasnost je, povorke ponosa koja sjajno, prolazi kroz hvala grad? vam što me to pitate, zato što postoji jedan orman veliki u kome stručnjaci su stavili homoseksualno orijentisane osobe. Izdvojena je jedna grupa, ne znamo koji je to procenat, gde je utvrđeno i dobilo svoj naziv homoseksualizmus per se, znači izvorni, genuini, praktično od detinjstva, kažu čak od 3. meseca trudnoće majke. Ne moram vas zamarati o fenomenu koji se zove androgenizacija mozga i šta se sve događa u mozgu kod takve osobe, i to smo nazvali varijetet ljudske prirode. Ja sam ovde spreman da se pohvalim da sam od 1982. član Američkog psihijatrijskog udruženja. To udruženje 1973. godine... To znači da vi znate da homoseksualizam... Apsolutno, sve znam. To je varijetet ljudske prirode. 1973. godine je Američko psihijatrijsko udruženje organizovalo glasanje zbog pokreta gay people ili populacije 60. godina prošloga veka i 58% američkih psihijatara je izglasalo da je to varijetet ljudske prirode i da nije bolest. Znači, čemu je problem onda da ti ljudi prošetaju Beogradom? Ili bilo koji grad u Srbiji? Ali postoje dve dijagnostičke kategorije u vezi sa homoseksualizmu koje jesu bolest, jer imaju svoju šifru. Jedna se zove, sad ću vas malo zamarati latinskim, zove se egodistonični homoseksualizam. Orientatio sexualis egodistonica. To znači da ego, ja, moja ličnost, s aspekta pacijenta, ne prihvata homoseksualnu orijentaciju koju prepoznaje u sebi. Impulse koje ima, buni se, protivi se. Sada pričate o različitim bolestima koje postoje u psihijatriji i kod heteroseksualnog. Ne, molim vas, ciljano je homoseksualno. A dobro, možda napraviti... Ajde da se vratimo samo na ovo pitanje. Šta će da se desi kada neko vidi povorku ponosa kroz grad? Jednoj osobi koja je sigurna u svoju seksualnost, koja je sigurna u sebe. Da li treba uopšte da se boje toga? I sada dolazimo do ključne, bravo, ključna stvar je sledeća. Poremećaj koji se zove disordo maturationis sexualis je poremećaj seksualnog sazrevanja. Javlja se kod adolescenata. Matura je, svi znamo, ispit zrelosti. Maturacionis sazrevanje. U 14., 15., 16. godini piše udžbenicima, uključujući moj udžbenik i svetske udžbenike, da adolescent u tom uzrastu ima određeni procenat koji nisu diferencirani. Jesu li ka homoseksualnom, jesu li ka heteroseksualnom. Zbog njih je opasna povorka homoseksualnih osoba. Može biti kraj sveta ako on odluči da bude homoseksualan. Dozvolite istraživanje koje pokazuje da na osnovu toga što gledate možete da li vi dozvoljate da završim? Pa ja vas pitam da li će sada zbog toga da bude kraj sveta ako to i dete odluči da bude homoseksualac? Pa on može da bude heteroseksualan, a ne homoseksualan, poveden takvom jednom povorkom homoseksualnih osoba. A to strašno ako bude bio homoseksualan? Znate šta, ja sam samo ovako, ako želite da vam kažem na temu šta je strašno. Ne, ovde ništa. Znate šta je strašno? Ne, meni... Ne, znaš šta je strašno? Niste nam ni dalje odgovorili na pitanje... Zato što profesor je, nažalost, profesor koji ne može odgovori direktno na pitanje, mora da se bavi ovom jako dosadnom demagogijom. Vi kao profesor, meni sigurno ne biste bili profesor, ja ne bi imala poštovanje prema takvim stavovima i sigurno kod vas ne bi imala prolaznu ocenu. Vi kao lekar koji je morao Hipokratovu zakletvu između ostalog da položi, morate da znate da je vama, bez obzira na različite, svaki čovjek je isti i on je rođen takav kakav jeste. To nije sporno. Pa ja sam to malo pre rekao. Parada ponosa je povorka oni koji su rođeni drugačiji. To nije sporno. Mi nemamo pravo njih da osuđujemo zato što su oni ove ili one seksualne. Mi njih možemo da osuđujemo kao grupu loših ili dobrih ljudi. Jesam ja rekao da ih osuđujem? Bože, vi ste rekli da je to jedna egzibicija. A Svetska zdravstvena organizacija, kao neko ko je iznad vas, vi ste atom. Gospođo Jelena, da li ste me slušali? U ovom vašem zvanju. Ja sam vam rekao da je to varijetet ljudske prirode. Tačno. I da je to jedna grupa. Ali ste nastavili da pominjete bolest. Naravno, da je druga grupa... I da narodu koji je apsolutno neuk na tu temu dezavuišete i da se bavite nekim svojim ličnim observacijama što se zove dezavuisanje. Govorite jezikom koji će svi razumeti. Narod ne razume vaše komplikovane reči. Ajde da pričamo ono što će narod sigurno razumeti. Gospođo, ja sam poznat po tome da vrlo jednostavno govorim. Ono što ste rekli
rekli do malo pre bilo vrlo Da li dozvoljavate da kažem da me ne prekidate? Ne dozvoljavate. Šta ćemo da radimo? Dobro, ajde da nastavimo dalje. Nismo posvetili pažnju. Gospodine Martinoviću, vaša stranka je poznata kao stranka koja se jako zalaže protiv održavanja povorke ponosa. Za vreme rasprave oko zakona o zabrani diskriminacije dali ste preko 400 amandmana i tada smo vas i primetili sa jednom izjavom kada ste rekli da li ćete dopustiti da nam pedofili, nekrofili i sodomisti marširaju Beogradom. Kako je moguće da silovatelje dece poredite sa ljudima koji nemaju nijednu drugu želju sem da se bore za onog koga vole, a to nije u pitanju heteroseksualna ljubav? Pa stvar nije tako jednostavna kao što vi pokušavate da predstavite. Dakle, stvar nije crno-bela. Naravno da niko civilizovan ne opravdava nasilje na ulicama Beograda ili bilo gde u Srbiji. Dakle, nasilje je apsolutno nedopušteno Ustavom i zakonom kao vid promovisanja svojih stavova. Ali evo, ja ću vam sad pokazati jednu fotografiju, mi smo to pokazivali u Skupštini Srbije, ne znam da li vaše kamere to mogu da primete. Ovaj deo nisam primetio na vašem insertu sa Parade ponosa 2010. godine. Dakle, kao što vidite, dragi gledalci, gej osobe paradiraju u prisustvu bivšeg ministra Čiplića, predstavnika Evropske unije u Srbiji, gospodina Vensana Dežera, sa parolom smrt državi. E sad, ako mi objasnite da je demokratski, da je evropski, da je ljudski na ovakvoj jednoj manifestaciji nositi takav transparent na kome piše smrt državi, a država smo valjda i vi, i gospođa Karleuša, i naša deca i tako dalje, onda stvar nije baš tako jednostavna. Ja ne želim da ulazim u medicinska pitanja. Da li je homoseksualizam bolest ili ne. Ali ste mogli da poredite sa pedofilima i nekrofilima. Ali dopustite da većina građana u Srbiji, apsolutna većina građana, ne samo u Srbiji, u bilo kojoj drugoj evropskoj i svetskoj zemlji, ne doživljava homoseksualizam kao normalan, kao biološki racionalan vid seksualnog ponašanja. Odakle vam pravo da vi to tvrdite? Samo malo, odakle vam pravo da vi to tvrdite? Sve velike svetske religije, dakle i hrišćanstvo, i judaizam, i islam osuđuju homoseksualizam. Dobro, evo se opet vraćam na vašu izjavu iz Skupštine i to za govornicom u Skupštini, da ste vi uporedili homoseksualce sa pedofilima i nekrofilima. Ali izvinite, ja zaista ne razumem potrebu da neko, bilo ko, dakle da li je homoseksualan ili heteroseksualan, javno ispoljava svoju seksualnu orijentaciju. Ja sam smatrao i Srpska radikalna stranka smatra i mislim da većina građana to tako doživljava, da je pitanje seksualne orijentacije stvar ljudske intime. Dakle, ja, koji sam heteroseksualan, zaista nemam ništa protiv i ne mrzim čoveka koji je drugačije seksualne orijentacije. I nemam ništa protiv da on svoju seksualnost... Ali upravo ste rekli za govornicom da su to pedofili i nekrofili. Ne, nisam ja rekao da su oni pedofili. Rekli ste da li ćete dozvoliti pedofilima, nekrofilima i sodomistima da marširaju u Beogradu? Kad bi na ulicama Beograda marširali sodomisti, pedofili i tako dalje. Dakle, zaista nemam ništa protiv čoveka koji u svojoj sobi promoviše bilo kakav seksualni stav. Ali zašto to pokazivati javno? Na gej paradama imate mnogo scena koje su na granici, blago rečeno, dobrog ukusa. I nadam se, ako ste gledali bilo koju gej paradu, bilo kojoj evropskoj zemlji, da ste to mogli da primetite. S druge strane, ovde se postavlja pitanje, da li su oni koji su organizovali gej paradu znali ili barem mogli da pretpostave da će organizacija takve jedne manifestacije u jednom ipak tradicionalnom srpskom društvu da izazove revolt onih koji ne misle kao oni. Ja sam ubeđen, i tad sam bio ubeđen i danas sam ubeđen, da su organizatori gej parade znali da će biti incidenata i da su oni te incidente želeli. Kako ali to znači da je Srpska radikalna stranka pravi neki miting u nekom gradu i neko se ne slaže sa tim, da treba da uradi šta? Ne, apsolutno bilo je, dakle, nemojte pogrešno da me razumete, ja ne opravdavam. Meni sad opravdavate da je u redu da ako se neko nije složio sa tim da namerno... Ja mogu ja samo da završim pa vi onda komentarišete šta sam ja hteo da kažem. Dakle, ako neko unapred zna da će se desiti incident i, dakle, apsolutno je bilo poznato i policiji i običnim građanima da će biti incidenata, pri čemu ja te incidente ne opravdavam, onda se postavlja pitanje i odgovornosti organizatora
gej parade. Ovo je jako licemerno sa vaše strane i mislim da i ono malo glasača koje imate ovim vašim istupanjem gubite. Ivana, da li ćeš mi dati reći da prekinem? Ovde se postavlja još jedno pitanje. Šta su pripadnici te takozvane LGBT populacije dobili organizacijom gej parade? Da li oni imaju više prava nego što su imali do tada? Ja mislim da nemaju. I bukvalno trovanje mladih ljudi. I vi ste između ostalog... Ovo je trovanje mladih ljudi zamenom teza. Ne možete ovo sve mora da se Kad svi govorimo istovremeno, pričati o tradicionalnim srpskim vrednostima na ovakav način je sram. Pričat ćemo sa Markom koji je jedan od ljudi koji učestvuje u toj organizaciji, koji je iz... Ja smatram da ovakav govor mora da se prekine, da omladina koja ne zna o čemu priču ne sme da sluša ovako. Vi nanosite ogromnu štetu ovim što govorite. Ja treba da napustim emisiju da vi kao političar morate da budete na strani svih vaših građana. Jer vi, šta biste vi rekli homoseksualcima? Gospođo Jelena, koliko je bilo, imate li vi statistički podatak? Ja vas ne ugrožavam ni ne dam. Da ste vi homoseksualac, šta biste vi predložili? Vidite, gospođa Karleuša, ja sam nežan čovjek i mene plaši ovaj vaš govor, verujte. Molim vas, evo ja vas ne... Ali ja vas ne želim da plašim, ja vas ljudski pitam. Vi kao političar želite sve građane ove zemlje za svoje glasače. Zašto vi pravite diskriminaciju i delite na homoseksualce i ove druge? Pa i homoseksualci možda žele da glasaju za vas. Vi ih ovim stavom gubite. Da ste vi homoseksualac, šta biste im predložili da urade da se osjećaju kao ravnopravni članovi ove države? Da ste vi homoseksualac, da vam je brat homoseksualac. Jel vi postavljate pitanje? Ne, ja bih želala da čujem odgovor na ovo pitanje, pošto je ovo debata, znači možemo da komuniciramo svi zajedno. Ili biseksualac, jer vi možete da imate ženu i dete i da imate paralelnu vezu sa muškarcem. To je vaše pravo. Jel mogu ja da odgovorim na ovo? Možete, ja bih volila da odgovorite. Ako možete da odgovorite. Čovek treba da bude čovek. Ma vi ste političar, vi morate da se borite za prava svih u ovoj državi. A ne da pravite diskriminaciju. Ako mi ne ostavite malo slobodnog prostora. Ne mogu da vam ostavim slobodnog prostora kad pričate. Ali ne, ajde stvarno, stavite se u tu poziciju, na primjer... Najlakše da govorimo istovremeno, onda niko ništa neće čuti. Znate, ja sam čovjek koji ima jednu glavu. Evo, odgovorite da ste homoseksualac, šta biste savjetovali drugom homoseksualcu u Srbiji? Dakle, ovde pitanje nije čisto političko. Ovde je pitanje etičko i moralno. Moralni kod srpskog naroda, moralni kod nemačkog naroda, francuskog naroda, bilo kog naroda u Evropi. Ne možete da promenite ovakvim stilom ponašanja. Nego vašim stilom. Nego stilom čoveka koga držite na bedžu. Dobro, ajde, sada prekidam. To stil. Ali ja nisam odgovorio. Pa to nije pravi stalno zaustavljate. Vi se stalno zaustavljate, mi ne dobijamo ja sam pristojan čovek, ne mogu da govorim dok dama govori. Dozvolimo moment samo da odgovori gospodin Martinović. Evo, ako mogu, samo nekoliko sekundi. Dakle, moralni kod jednog naroda koji kaže da homoseksualizam nije normalan vid ljudskog ponašanja. Vi ne možete da promenite na silu, ne možete da promenite organizovanjem gej parade i tako dalje. Ako me pitate, evo, to me je gospođa Karleuša pitala, da li homoseksualci u Srbiji treba da imaju sva građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava kao i svi drugi građani? Da. Ali postavlja se pitanje zašto? Ne treba da postoji. Zašto javno manifestovati jedan vid seksualnog ponašanja ali zašto vi svoju stranku javno manifestujete na vašim mitinzima? Ne doživljava kao normalno. Odakle vam pravo da vi pravite miting? Marko, ako možemo da prokomentarišemo... I nemate pravo da vi odlučujete da li neko ima pravo da paradira ili ne. Ko vam je dao to pravo? Nije dao meni pravo, nije dao vama pravo, nije dao njoj pravo. Vi ste zaista oličenje tolerantne osobe. Ma ne mogu da budem toleranta prema nekom ko čini zlo ovoj zemlji i gnjenim građanima. Jelena, samo malo. A sve vreme mi upadate u reč. Dosta je bilo da ljudi koji imaju čist obraz, koji imaju čiste namere, koji žele dobro ovoj državi, ćute, a vi tolerantni pričate. Izvinite, kako dobro žele državi ljudi koji kažu smrt državi? Gospodin, ovoliki štos bi slika donela šta se na vašim mitinzima drži na parolama. Između ostalog, čovek na vašem bedžu je smrt ovoj državi želeo mnogo puta, pa niste doneli njegovu sliku, doduše imate na bedžu.
Dobro, prelazimo već na političku raspravu, želim da se vratim na priču o gej paradi. Ne, samo se, gospodine Karadžiću, Jelena, samo malo, Jelena, samo malo. Molim vas, nije pitanje za vas. Gospodine Karadžiću, mi smo čuli strašne izjave koje su, gospodine Mariću, ja postavljam pitanje, čuli smo razne izjave koje su pratile samo organizaciju Povorke ponosa. Ovo je bila samo jedna od onih koji su zvučale prilično preteće po ljude koji žele da se odazovu u toj povorci. I da, tačno je da u toj povorci nije bilo samo ljudi koji su LGBT opredeljenja, nego i ljudi koji se bore za ljudska prava. Kakva je atmosfera u našoj državi? Da li se ona imalo promenila u odnosu od 2001. do 2010. i sada? I kako vidite takve izjave koje, na primjer, porede homoseksualce sa pedofilima, nekrofilima, koje zatim Povorku ponosa povrede sa Povorkom srama i tako dalje? Pozivaju na nasilje. Znate kako, Jelena je u potpunosti u pravu. Indira, govorimo o izjave metropolita Amfilohija. Zamajavanje ljudi jeste ono što dovodi do nasilja u ovoj zemlji. Jeste što dovodi ljude u konfuziju, što im ne daje mogućnost da nauče šta je to bitno za ovo društvo. Vi kažete, gospodine, da ste za poštovanje prava, jednaka prava, onda kažete neko hoće da demonstrira nešto. Ne, ti ljudi su izašli iz razloga zašto ne mogu da se zaposle, što su šikanirani na poslu, što su maltretirani od detinjstva, što nemaju mogućnost da posete svog partnera u bolnici, što ih prebijaju na ulici, što nemaju jednaku zaštitu. Znate ko ih prebija na ulici? Kako koji prebija? Pogledajte, sarađujte sa policijom, pa pogledajte šta se zove. Sada, pošto ste malo pre rekli da ste tolerantni, dopustite da ja koji sam slušao vaše gluposti završim jednom svoju rečenicu. Može, smo se dogovorili. Pa slušam. Za takvu politiku koju vi sprovodite nisam. Izvinite, kad sam ja rekao da vi... Da se vratimo na prava. Vi ste za poštovanje prava, je li tako? Za uređenu državu. Član Ustava 54. Šta kaže? Da svaki građanin ove zemlje, bez obzira na različitost, ima pravo da uživa slobodu mirnog okupljanja kao jedno od osnovnih ljudskih prava. Je li tako? Ko je tamo šta demonstrirao? Uputili su zahteve države koje se odnose na edukaciju, zabranu diskriminacije i poboljšanje statusa određene manjinske zajednice koja ima probleme u ovom društvu. Dalje mi pričate o moralu i o tradiciji u ovoj zemlji. Ovo je smrt državi. Jer znate da, nažalost, moral je uništen u ovoj zemlji. Vera u bolje je uništena u ovoj zemlji zbog politike koju ste podržavali, zbog politike koju vi, gospodine profesore, podržavate, pod plaštom da ste profesor, ali zaboravljate da spomenete da ste zamenik predsjednika u jednoj stranci, potpredsjednik koji veoma dobro zna kako njegovo ponašanje utiče na mlade ljude i do kakvih posljedica dovodi. Šutiranja, vređanja, omalovažavanja, kraduckanja. Tako da tome da se završimo. Moral spomenjete. U društvu kao što je naše, koje je prošlo kroz 90. godine, nekada su pravne norme etički iznad moralnih normi. I mi moramo da shvatimo da ako društvo koje želi da se unormali, da bude deo Evropske unije, da bude demokratsko društvo, mora da poštuje Ustav kao najviši pravni akt koji je doneo. Izvinite, gospodine Karadžiću, je li smrt državi u skladu sa Ustavom Republike Srbije? Pa smrt državi, izvinite, smrt državi, znači smrt Republici Srbiji. Kako možete da se pozivate na Ustav, a pozivate smrt Republici Srbiji? Gospodine, to je potpuni nonsens. Jesmo se dogovorili? Vi ste rekli tolerantni, ja ne. Sad ne vidim. Pa izvinite, je li ovo tolerancija? Pozvali ste se na veru, pozvali ste se na hrišćanstvo. Na islam i na judaizam, gospodine Karadžić. Dobro, na veće religijske zajednice. Na najveće tradicionalne religije. Sad da vam kažem, znate, Isus u svojim učenjima, on je zvanično osudio razvod. Nikad homoseksualnost. Da li ste znali za priču čoveka, evo to možete da znate kao profesor psihijatrije, ljudi koji, transrodne osobe, imaju po zakonu mogućnost da promene svoj pol. Prolaze tešku terapiju, hormonsku, idu kod psihijatra, skinuti su sa liste plaćenih operacija. Znate li vi koja hrabrost potrebna čoveku koga sam ja upoznao na jednoj od tribina, da u malom mestu u Srbiji izađe na kraj sa svojom prirodom, iako ima pravo zakonsko da živi u skladu sa onim kako je rođen, da promeni određeni pol, on je skinuo sa određene liste. Ne može da se zaposli, ne može da promeni ličnu kartu, ne može da dobije kredit u banci. Znate, veoma je lako iz jednog ugla posmatrati stvari. Ono što je meni cilj,
Ajde od Srbije da napravimo jedno društvo u kome umemo da razumemo nekog drugog. Da shvatimo da time što razumemo drugog, branimo i sebe. Jer uvek nismo većina. Ja predlažem sad da vidimo kako to izgleda kada predstavnici ove države, predstavnici partija, predstavnici, visoki predstavnici crkve govore o povorci ponosa. Zabeležili smo par izjava, između ostalog i onu, gospodine Martinoviću, o kojem smo pričali. Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Otrov strašnije od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta. Budite uvjereni da je to predukazanje propasti. U avionu, ako preko puta mene sednu dva pedera i počnu da se ljube, znate, onda bi ja, ako nema mesta, morao da idem da sednem u pilotsku kabinu, da zamolim kapetana. Pa ne bih ništa radio, sem da vam kažem da se gadim toga. Ništa ne bih uradio, okrenuo bih glavu na drugu stranu. A moja crkva pravi razliku između seksualno normalnih i nenormalnih ljudi. Ko su seksualno nenormalni? A zašto me to pitate? Zanima. Za ono što nije po Bogu i po prirodi, to je nenormalno. Odnos sa životinjama, odnos između osoba istog pola, to je sve nenormalno. Dragan Marković Palma kaže da bi... Odnos sa stvarima. Da li ćete dopustiti da nam pedofili, nekrofili i sodomisti marširaju Beogradom? Gledajte debatu na B92. Marko, da li ovakve izjave, a pogotovo iz vrha crkve, koja po istraživanjima je sa vojskom, uživa najveće poverenje građana Srbije, kada, na primjer, mitropolitan Filohije uporedi grad posle povorke sa Sodovom i govorom i da je nasilje u stvari odgovor na paradu srama, kako je naziva, daju u stvari i legitimitet da se čini nasilje nad osobama koje su LGBT. Da svakako da, ja ne volim da generalizujem. Znate, ja imam dosta prijatelja koji su sveštenici i koji veoma dobro razumeju potrebe jednog demokratskog društva, koji znaju da postoje različita tumačenja Biblije, koji znaju da treća knjiga Mojsijeva, tu imate određene stvari koje današnji hrišćani rade. Osuđuje se homoseksualizam, ali isto imate i šišanje, odnosno sečenje kose kao jedan od grehova. To što jedete školjke je isto po trećoj knjizi Mojsijevoj jedan od grehova. To što vi možda radite, danas nosite dve tkanine različitog porekla. To što se sade dve različite kulture na jednom polju. Tako da, kao što sve živi u društvu, jezik, nauka, tako živi i vera, veroispovest, religija. I postoje ljudi koji se menjaju. Ovo je problem što su u našem društvu uvek najglasniji oni koji promovišu mržnju, nasilje i netoleranciju. I zaista dovodi do onih posljedica. Gospodine Mariću, kada čujemo ovakve izjave iz crkve, ja mislim jer u redu ovako da jedno Božje lice govori ovakve stvari. On treba da voli sve ljude. Bog je rekao da su svi isti. Kako jedan predstavnik Boga može da priča ovo? Na njemu može da se pokaže da smo mi ipak nastali po Darwinovoj teoriji, tačnije od majmuna, a ne od Boga. Kad je on ovakav predstavnik Boga, sram ga bilo. Vi ste pevačica i teško je, i pretpostavljam da imate Šta sad to znači? To su opet neke predrasude ili pežurativno govori? Ne, vi imate vrlo jak glas, pretpostavljam i kvalitetan. I teško je sa vama istovremeno govoriti. Svi znaju vrlo dobro. Vi imate veliko iskustvo, pretpostavljam, u medijima i znate kad istovremeno dvoje govore, publika ništa ne može da razume. To je poznata stvar. Znači, dozvolite da ja kažem. Vi ste, gospodine, pomenuli transseksualizam. Ja sam bio u timu koji je objavio knjigu o tome u Srbiji, 100 operisanih, prvih 100 operisanih pacijenata, ja sam bio jedan od dvojice psihijatara koji učestvuje u tom timu. Prema tome, mnogo o tome znam. I imaju određena prava i to je muka i to je problem i to jeste transseksualizam. Idemo dalje. Pomenuli ste Isusa Hrista i tako dalje. A dobro, čuli smo sada mitropolitan Filohija i njegovo obraćanje. Kako to utiče na vernike? Vrlo dobro znate da apostol Pavle ima u Novom Zavetu, kaže da je istopolna ljubav neprirodna jer dovodi do gašenja ljudske rase i tu je kvaka. Jer nema iz istopolne ljubavi nema rađanja dece. Otkud vama to?
A dobro, ali mi 2010. čujemo tumačenje Mitropolita Amfilohija. Čekajte, ma pustite to. Pa neću da pustim to. On ipak utiče na vernike. Kako vernici gledaju kada čuju tako kako možete znati da neka osoba, neka pojava nije prihvatljiva? Tako što će da mi kaže vladika ili nego tako što kad uopštite, to je Kantov kategorički imperativ, kad uopštite celu stvar, onda, na primjer, on navodi primjer lažno obećanje. Ne treba davati, ako svi daju lažno obećanje, niko neće verovati nikome. Tako i ovdje. Zamislite da su svi istopolno orijentisani. Gasi se ljudska vrsta. Nema potomstva. I tu je problem na početku kad sam vam govorio kako, zašto oni dolaze kod psihijatra. Ali to je ljudsko pravo i to je njihovo pravo, to vas ne ugrožava. Ma to nije sporno da je ljudsko pravo. Da li hoće potomstvo ili ne? Pa ja radim sa njima, pa ja sam opet rekao, ja ne mogu sa vama istovremeno da govorim jer vi ste pevačica koja imate jak glas, zato ste pevačica, ja ne mogu istovremeno s vama da pričam. Ja za vas nisam pevačica, ja sam za vas javna ličnost, čiji se glas mnogo više poštuje, ceni i čuje od vašeg. Vrlo verovatno, jer vi ono što govorite neće razumeti većina ovog naroda i neće ceniti, jer kao lekar govorite ono što ne treba. Ja istovremeno sad treba pričati sa vama. I vi govorite svoje lične observacije, kao lekar morate da govorite činjenice. Ja sam vam citirao latinske udžbeničke... Pa čekajte, ja sam vam dozvolio, a vama je to bilo malo teško i malo problem. Netačno. Ja sam istovremeno govorio kao psihijatar. Da li ste zaboravili što znači etika? Kažite mi definiciju etike. Stvarno ne možete govoriti, neću stati. Ja naravno isto neću stati. Ja mogu da pričam do sutra. Ne možete da govorite u isto vreme. Ja to znam jako dobro. Ne možete da govorite u isto vreme. Gospodine Martinoviću, kada Srpska radikalna stranka govori tako o gej populaciji, da li vi u stvari pratite i ono što govori Srpska pravoslavna crkva i koliki uticaj ima na građanje vašeg stava SPC? Pa ja mislim da smo mi sad pomešali dva različita pitanja. Jedno pitanje je da li čovjek ima pravo da bude homoseksualac. I ja vam kažem da ima. I da takav čovjek treba da ima sva druga prava koja su garantovana Ustavom i zakonom. Znači da ima pravo na povorku ponosa. E sad, drugo je pitanje, da li neko ko je homoseksualac, ako je razuman čovjek, znajući da ima ljudi koji su protiv toga, insistira na tome da javno pokaže svoju homoseksualnu orijentaciju. Ja ne vidim, ali zaista ne vidim. Ja ceo život ja zaista... Stav i vaše politike. Jer imate pravo vi da paradirate. Izvinite, jel mogu da završim ili će oni da govori umesto mene? Dobili ste kontraargument. Pa čekajte, dobio sam kontraargument tako što mi je gospodin Karadžić upao u reč. Ako vi to tolerišete, okej. Dobro, evo nastavite vaš odgovor. Ja sam vas isto pitala, gospodine Mariću, Jelena. Ali slušajte, to nije autentična potreba homoseksualno orijentisanih osoba. Ja to znam kao psihijatar koji radi sa njima. Njih ima 20%, 80%. A to što su se plašili da će im huligani razbiti glavu. Nemaju potrebu za egzibicionizmom, verujte mi. Nemaju nikakvu potrebu za tim. To je stvar ličnog izbora, seksualno opredeljenje je ono sa čim si rođen. Ali za povorkom nemaju potrebu, o tome se radi. A nemojte vi o tome da odlučujete. Pa oni su odlučili, 20% ih je samo bilo. U redu, dalje vas neće slušati, idemo na reklame. Idemo na reklame, dalje vas neće slušati. Nisu došli niko u povorku.